Om Chris Chameleon se Bitterbessie dagbreek te speel het jy 'n 8ste noot tokkel patroon ritme nodig. So op die G 1 en 2 en 3 en 4 en 1 2 en 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en 4 1 en 2 en 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en 4 en 1 Bitterbessie so en Bitterbessie so oh en echo is geen antwoord oh aanbod sy aan om oh Bitterbessie dagbreek Bitterbessie so Bitterbessie dagbreek